Evo, još jedanput dobrodošli na prvu radionicu na temu spašavanje vodozemaca od stradavanja na prometnicama koji se održava u sklopu projekta EcoBridge. To je projekt na kojem Međimurska priroda sudjeluje kao partner gradu Čakovcu, Međimurskoj županiji i partnerima iz Mađarske. Dakle, to je hrvatsko-mađarska suradnja i projekt. Sam projekt usmjeren je na to da se većim dijelom revitaliziraju, ajmo reći, urbana područja, a isto tako da se putem toga i istražuje sama biološka raznolikost i u urbanim sredinama, ali i na cijelom području Međimurske županije zajedno sa mađarskom pokrajinom koja nam je partner na projektu. Evo, samo da napomenem odmah na početku, ova radionica se snima, tako da svi oni koji trenutno ne mogu sudjelovati na ovoj radionici, a kasnije žele slušati našu radionicu, mogu. Radionica će biti postavljena na naš službeni YouTube profil, tako da će svi moći pogledati. A i ako imate nekoga ko se nakon ove radionice bude zainteresirao, slobodno mu pošaljete link i može odslušati našu radionicu. Evo, tema, rekla sam, spašavanje vodozemaca, stradavanje na prometnicama. Pa što su nam uopće i tko su nam uopće vodozemci? Vidimo i u hrvatskom rječniku spajaju se dvije riječi, to su voda i zemlja. Dakle, skupina životinja koja se prilagodila i nekakav njihov, odnosno cijeli njihov životni ciklus ovisi o dvije stvari, a to je o vodi i o kopnu. Dakle, životinje koji su svoje prilagodbe tijekom evolucijskog razvoja prilagodile dio zadržale prilagodbe vodi, a dio prilagodbe na kopnu. Evo tu i piše čak dvostruki život, zapravo amfibija u prijevodu. Amfibija, kako ih službeno zovu, službeni naziv njihov, u prijevodu na hrvatski bi bio nekakav dvostruki život. Tko su nam uopće još vodozemci osim žaba? Svi znate za žabe. Neke više poznajete, neke manje poznajete. Osim njih možda znate i za daždevnjake. Možda najpoznatiji daždevnjak je pjegavi daždevnjak. Međimurci ga možda češće znaju kao i Mađara. Uglavnom ga viđaju u šumama nakon kiše kada bude malo vlažno tlo. Oni izlaze iz lišća i tada ih ljudi uglavnom sretnu na nekakvim putevima kada se šeću, ali imamo jednu skupinu, a to su nam vodenjaci. Možda ljudima malo manje poznata skupina životinja, također prilagođena životu na kopnu i u vodi. Evo, ono što Međimurska priroda zadnje 2 godine radi, a to je intenzivno istražujemo uz udrugu HILA vodenjake na području Međimurske županije. Za sada imamo nalaze malog vodenjaka i velikog dunavskog vodenjaka. Tako da, eto, i vodenjaci nastanjuju naše Međimurje, a osim toga i čovječja ribica, možda endemska vrsta koja većinom svi učite kao vrsta koja živi na kršu u području Dinarida u Hrvatskoj. Ono što će vam druga Sara danas više obratiti pažnju i ono čime ćete se vi baviti prilikom skupljanja vodozemaca, to će biti žabe i vodenjaci. Na njih ćete možda najčešće naići prilikom prenošenja. Tako je, žabe, možda se svi više, možda ona starija generacija zapravo sjeća crtića Toro i Pončo, zapravo crtić koji se na komičan način bavi životom vodozemaca i zapravo njihovom prehranom. Znači žabe koje su cijeli dan većinom ljenčarile, a
i bavile se svojom lovinom koja ih je često nadmudrila, a često su i same postale lovina, pa su one nadmudrile svog lovca. Životni ciklus žabe. Spomenula sam već prije, znači ovisi o vodi i o kopnu. Same žabe prilikom parenja, znači svoja jašca polažu na vodenim površinama i to je upravo razlog zbog kojeg mi i radimo ovu volontersku akciju, jer proljeće je razdoblje kada nam žabe iz svojih, ajmo reći, zimskog skloništa prelaze često preko prometnicama do vodenih površinama, a vodene površine su mjesto gdje se razmnožavaju, a one često na njima stradavaju. Znači, taj mrijest često možete vidjeti na površini vode kako pliva, budemo kasnije prikazali. Dakle, punoglavci izlaze iz tih jajašaca, dišu na škrge, imaju rep. Kako se razvijaju, taj rep postaje sve kraći i zapravo ga ne gube, već on, ajmo reći, rastom žabe nestaje. Dobivaju prednje noge, stražnje noge još prije i na kraju odrasla žaba izlazi na kopno. Pa je to jedna možda zanimljiva činjenica i možda da razmislite pa kasnije odgovorite da li možda znate koliko je životni vijek jedne žabe u prosjeku. Evo, ovako izgleda mrijest žabe. Često možete vidjeti, ovisno i o žabama, o vrsti žabe kakav mrijest stvori, da li je on u obliku nekakve linije ili je onako kuglastog oblika. Uglavnom, uz rub jezera ili vodene površine možete vidjeti kako pliva. Vidite već i možda razvoj na drugoj fotografiji i razvoj punoglavaca. Dolje je prikazan sam razvoj punoglavca koji zapravo i cijeli život, cijeli taj ciklus razvoja punoglavca veže se uz vodu i vidite kako postepeno se mu smanjuje tijelo, rastu noge i skraćuje mu se rep. Što jedu žabe i razlog zbog kojeg nam žabe zapravo jesu korisne, a to je da nam jedu insekte, uglavnom pauke, muhe, vretenca, ali i ono možda što ljudima najbitnije, a to je i komarce. Pa tako da i punoglavci se hrane ličinkama komaraca koje se također razvijaju u vodi, ali odrasle žabe jedu odrasle komarce, tako da možemo reći da one reguliraju nekakvu populaciju komaraca i to je jedan od razloga zbog čega su nam žabe bitne. Evo jedna fotografija, možda malo strašnije izgleda, ali žaba može pojesti čak i šišmiša. Evo malo smijeha još. Ali i žabe su često nečiji plijen. Pa tako su uglavnom plijen pticama, vodaricama koje bivaju uz vodene površine poput roda ili čaplji, ali isto tako i drugih mazova poput zmije. Ovdje na slici je prikazana bijelouška, ali također u Međimurju i drugih zmija poput ribarice. Također su lovci na žabe, ali i vidra čiju prehranu uglavnom jesu ribe, ali često eto i žabe nastradaju od usta vidre. Ali eto, često i lovac koji pojede šišmiša bude i sama lovina od šišmiša. Što žabe rade zimi? Mnoge životinje imaju zapravo podliježu pravom zimskom snu, odnosno hibernaciji ili nekakvom zimskom snu gdje uglavnom su one mirnje. Žabe možemo svrstati u skupinu onih pravih zimskih
spavaju taj pravi zimski san i zapravo tijela im se tada prilagodi temperaturi okoliša, otkucaji srca budu nekoliko puta u minuti ili jedanput u nekoliko minuta. Često se tijekom zime ili sakriju ispod lišća ili se okopaju u zemlju ili u mulj ispod vodene površine i tamo miruju sve do početka proljeća, zapravo povećanja temperatura gdje tada izlaze iz svojeg skloništa i započinju svoje parenje i tada izlaze van. Zapravo da, tako je, proljeće se bude. Kako dišu žabe? Žabe, dok su punoglavci, imaju škrge, nakon toga te škrge, ajmo reći, na neki način se razvijaju se pluća, tako da žabe kada su na kopnu dišu pomoću pluća, ali i pomoću kože, dakle preko kože im se izmjenjuje ugljični dioksid i kisik i zbog toga svojstva im koža zapravo većinu vremena mora biti vlažna, ako ne tada mogu podliježu ili smrti ili jednostavno, uglavnom uginu, ako im jedno od tih svojstava nije omogućeno. Zanimljiva stvar je to da žabe nemaju rebra, kao mnogi kralježnjaci. I eto, zašto su nam žabe važne? Oni su zapravo bioindikatori, žive uglavnom u okružju koje je zdravo, jer preko kože mogu pijati štetne tvari iz okoline i tada naravno nastradaju. Važni su članovi hranidbenog lanca, znači uglavnom vidjeli ste i prije sami, hrana su mnogim pticama, ali i drugim sisavcima. U Hrvatskoj postoji crvena knjiga vodozemaca i gmazova. U toj knjigi zapravo u cijeloj Hrvatskoj živi oko 20 vrsta vodozemaca, od toga je 13 vrsta žaba i svi su strogo zaštićeni. Općenito u svijetu vodozemci predstavljaju jednu od najugroženijih skupina i zbog toga je Međimurska priroda odlučila upravo jednu od ovih akcija, volonterska akcija koju ćemo sada u subotu početi provoditi, krenula s tim i eto, radimo na spašavanju vodozemaca u Hrvatskoj. A sada riječ prepuštam drugoj Sari, ona će vam više ispričati o volonterskoj akciji i kako sami da prenosite žabe. Žabe i općenito vodozemci su ugroženi različitim stvarima u koje sad nećemo detaljnije ulaziti, a ono što smo već rekli, nas danas zanima ovo cjepkanje staništa njihovog prirodnog, koje najčešće je uzrokovano izgradnjom prometnica. Kako to izgleda? Recimo, ovo je situacija prometnica Črečan-Macinec i u ovoj šumi desno gdje je ova žaba, žabe spavaju zimski san. Znači tu provode zimu i kad dođe proljeće, one se zaljubljuju i najprije mužjaci se bude i odlaze preko ceste. Ovo lijevo je kanal Trnava. Znači mužjaci dolaze i onda oni glasaju se i dozivaju ženke, nakon toga dolaze ženke i često onda na tom putu se događa ovo da one nažalost stradaju pod kotačima automobila. I takva mjesta gdje dolazi do masovnog stradanja žaba na cesti nazivaju se crne točke. Evo, čak se događa i da dvije u paru ovak nastradaju. Nije baš lijepi prizor vidjeti. I zbog toga smo onda mi u Međimurskoj prirodi, ali ne samo i mi, to je prvu tu akciju u Hrvatskoj je započela jedna udruga iz Koprivnice, koji su to dosta već ranije radili, a onda smo mi nastavili to kod nas.
mi smo odlučili napraviti takozvanu zebru za žabe, olakšati žabama prijelaz preko ceste. S tom akcijom smo započeli 2013. godine upravo u Črečanu, cesta Črečan-Macinec. Onda smo sljedeće godine 2014. započeli u Selnici, a ove godine 2021. još imamo treću crnu točku u Križopotju. Ono zašto smo se mi danas okupili i našli na Zoom susretu, na Zoom predavanju, je naša akcija koja započinje u subotu 27. veljače. Imamo postavljanje ograde na 3 lokacije. Vi već znate za što ste se otprilike opredijelili, vi koji dolazite, tako da onda se skoncentrirajte, ovisno na koju lokaciju ste se prijavili. Znači, za Selnicu je okupljanje u 9 sati kod općine Selnica, kod zgrade općine. Možete parkirati tamo malo iznad općine, jedan veliki parking, mislim da nije asfaltirani, pa tamo gore možete ostaviti automobile ili bus. Onda druga lokacija je cesta Črečan-Macinec, tamo se nalazimo kod Ribnjaka u Črečanu. I treća lokacija je retencija Dragoslavec ili Križopotje. Tamo se isto u okolici vidjet ćete već gdje će biti auti, pa se tamo onda i vi pridružite. Znači, u 9 sati je okupljanje na sve 3 lokacije. Ovako je to izgledalo proteklih godina na akciji postavljanja ograde. Evo, ovo je recimo Selnica bila prošle godine. Što se uopće radi? Znači, uzimaju se, mi ćemo donijeti ovakve male ploče, dužine 80 cm, koje ćemo onda ovako slagati jednu do druge i zabijati ih željeznim klinovima, jednu do druge. Evo, možemo vam sad malo pokazati kako otprilike to izgleda. Se vidjeti. Znači, ovo je ta ploča, jedna i druga ploča. I ono što je važno, recimo, kad postavljamo ploče, da... Znači, ovo su dvije. I sad, kad ih spajamo, nije dovoljno da se samo ovako jedan preklop napravi. Znači, preko jednog ovog vala, nego barem ovako da se preko 2 vala preklopi, pogotovo tamo gdje je najprometnije, Selnica, jer kako je ograda blizu prometnice i auti jako jure, onda od onog vjetra od auti i kamiona se ta ograda često poremeti se. Ne? I zato je onda dobro čim više, barem na 2 vala preklopiti ogradu i onda ovdje staviti ovaj željezni klin. Znači, željezni klin se onda zabije tu negdje na sredini. I onda to je onako puno čvršće i nemamo poslije problema sa trganjem ograde ili da nam se ograda sruši. Znači, klin ide na preklopu, ide na sredini ploče i onda opet preklop, sredina, preklop, sredina. Isto tako, vidite tu, na svakih 30-ak, recimo 30 do 40 metara, ćemo ukopati ovakvu jednu običnu građevinsku kantu. Nju ćemo u zemlju staviti, ona služi kao zamka za vodozemce, jer kad vodozemci, odnosno žabe, hodaju uz ogradu, kad žele prijeći cestu, onda se hodaju uz ogradu i padnu u kantu i onda mi na taj način skupljamo, znači tu nam se skupljaju žabe i onda ih mi uzimamo iz kante i prenosimo preko ceste. Aha. Isto je tako kad kopamo rupu za kantu, odnosno kad stavljamo ogradu, bitno je da bude to što bliže. Znači, kanta neka bude neposredno uz samu ogradu. Evo, čak na nekim mjestima imamo ove znakove koje ste mogli uočiti. Ovaj znak žabe na cesti. To su specijalno za ove crne točke postavili Županijska uprava za ceste.
Što sve trebate ponijeti na akciju postavljanja ograde? Mi ćemo vam odmah na početku akcije podijeliti svima ove prsluke, evo, ovakve, sa logom Međimurske prirode, tako da to ne morate nositi sa sobom. Morate ponijeti sa sobom rukavice, one obične radne rukavice za vrt. I jako je važno da si uzmete čekić, odnosno to se zove ona macola više, i to što teža to bolje. Minimalno neka ima 1 kilogram ili čak 1,5 kila, jer zna biti podloga, odnosno zemlja jako tvrda ili šljunkovita podloga i onda jako teško ide ovaj željezni plin i onda je dobro da imate onak čekić kojim ćete lakše onda zabiti tu željeznu šišku u podlogu. Često nije zemlja. Neko ima uključeni mikrofon pa sam... Evo ja ću za čas stati pa ću vas pitati da li imate neka pitanja, onda tak da si zapišite ili pamtite pitanja koja ćete imati pa ćemo onda odgovoriti. Isto tako mi ćemo uzeti iz ustanove ove motike za kopanje rupe za kante. I naravno svi trebamo malo snage i puno dobre volje za ovu akciju. Znači, neće nas biti previše na akciji postavljanja ograde, niti nas nije potrebno da nas bude ne znam koliko ljudi. Bitno je da nas bude malo, da smo složni i da svi radimo, jer što brže to odradimo, to ćemo prije biti i gotovi. Na kraju će biti neke osvježenje, tako da se za to ne morate brinuti. Mi ćemo se za to pobrinuti. Na ovoj fotografiji možete, to je ona snimka satelitska, možete vidjeti lokaciju postavljanja ograde u Črečanu. Ovo je prometnica Črečan-Macinec. Ova narančasta traka predstavlja mjesto postavljanja ograde. Znači, žabe žive u ovoj šumi, idu preko ceste u kanal Trnavu. Dio ih ide i u ovo Črečan, ribnjak u Črečanu. Mi ćemo žabe odvoditi, odnosno stavljati do kanala Trnave. Nećemo ići do ribnjaka Črečan jer je on zadnjih godina ograđen. Prije smo ih nosili do ribnjaka, ali sada ih nećemo tu nego do kanala Trnave. Evo ovako to izgleda u Macincu, odnosno Črečan-Macinec cesta. Ovo je ograda u Selnici. Tu je nešto malo kompliciranija situacija, kasnije ću vam detaljnije objasniti. Tu imamo na 4 manja dijela ogradu, znači ovaj crveni dio, zatim ovaj tu zeleni dio, plavi dio i žuti dio. Malo kasnije ću vam detaljnije o tome. I tu naravno žabe idu u retenciju u Selnici, ovo Selničko jezero veliko. I treća lokacija je retencija Križopotje, odnosno Dragoslavec, gdje prvi puta ove godine postavljamo. Tu će biti na ovom mjestu gdje je crvena linija. Tu ćemo postaviti ogradu. Duljina ograde na sve 3 lokacije je otprilike 500 metara. Tako da otprilike znate što nas očekuje. Evo, žabe žive na ovim mjestima i idu u retenciju na razmnožavanje na mrijest. Tako to sad izgleda. Znači, mi ćemo postavljati ogradu ovdje, sa ove tu na donjoj slici kad gledate sa desne strane, znači tu, pa ćemo ih prenositi preko ceste i donijeti tu negdje na ovaj nasip u blizini retencije. Isto tako, to je ova druga strana retencije, tu ćemo sa ove strane postaviti ogradu, da im opet onemogućimo prijelaz preko ceste. Ali na licu mjesta ćemo dobiti sva uputstva, tako da ne brinite. Nakon kad postavimo ogradu, tek onda slijedi pravi posao, ovo je samo prvi korak bio postaviti ogradu. Onda tijekom cijelog mjeseca ožujka, pa i koji dan ili tjedan duže, ćemo svaki dan morati dolaziti na sve 3 lokacije i prenositi, pomoći žabama da prijeđu cestu. Znači, šetat ćemo uz ogradu i dolaziti do kanti i iz kanti uzimati žabe u svoje kante i onda ih prenijeti preko ceste. Kod toga je isto važno, kod svakog obilaska, svaki volonter će morati popuniti jedan online obrazac. I to najbolje da isti dan, evo to vas stvarno molim,
Da znam po svojem vlastitom iskustvu, najbolje je popuniti obrazac onaj isti dan kad ste bili na lokaciji. Je drugi dan ili treći dan, već zaboravite gdje ste bili, što ste vidjeli, kakvo je bilo vrijeme i ostale stvari, a ono kad ste bili onda vam je još sve to svježe. Znači najbolje isti dan popunite, pošaljete i riješite tu obavezu. Najbolje je obilaziti lokaciju ili ujutro ranije ili na večer, u sumrak. Tako da evo vi se prilagodite kad će vama odgovarati obilaziti, da li 7, 8 ujutro, uglavnom prije podne i pod večer. Pregledavaju se kante i pregledava se cesta. Na koji način? Evo ovako to izgleda kad nađete nekoliko žaba u kanti. A ovako to izgleda kad ih već malo više u svoju kantu pokupite, onda ih zna biti malo više. Isto tako, ako bude situacija kad bude jako puno žaba, onda nemojte ih sve onak napuniti punu kantu žaba, nekih probajte onda u više navrata odnijeti do vode, da ne bi one se tam podušile ili znaju vam iskakati van, ako ih je puno, onda skoče van iz kante. Ne? Tako da malo im olakšete i pa ih u više navrata odnesite do vode. Što nam je potrebno kod obilaska lokacije kad prenosimo žabe? Evo, ovo je dosta važno si upamtiti. Ovaj prsluk koji ćete dobiti, ja ću svim učenicima ćemo dati prsluke, poslati prsluke i po profesoricama, tako da onda ne morate brinuti. Svi oni koji će se kasnije uključiti u akciju prenošenja, a neće biti na postavljanju ograde. Zatim morate imati mobitel ili sat, da znate koliko je sati. I da možete fotografirati. Znači, važno je da imate nešto za fotografirati, bilo fotoaparat, bilo mobitel, jer možda bude neka situacija kad nešto zanimljivo, pa ćete trebati fotografirati nešto. Ovo tu, sa ovim brojkama 00, je brojač. Znači, kliknete na njega i onda brojite. Naime, bit će potrebno brojiti automobile. Znači, gustoću prometa uvijek bilježimo tijekom 20 minuta. Bez obzira koliko dugo ste vi na prenošenju žaba, da možda ste pol sata, 1 sat, nema veze, vi si štopajte 20 minuta, pogledajte si, znači, štopajte si 20 minuta i u tih 20 minuta brojite sve automobile koji su prošli po toj cesti. Znači, nađite si neki sistem brojanja, da li ćete si pisati crtice, da li ćete si možda te klikere, mi imamo jednoga u ustanovi, za sad ih nismo još više nabavili, ali nađite si, velim, nekak, ili zato je najbolje da dvoje idete uvijek na lokaciju i da jedan onda, recimo, radi jednu stvar, da broji automobile, a drugi onda da, ne znam, prenosi žabe. Isto je dobro imati onda blokić nekakav i penkalu za bilježiti podatke koje treba bilježiti, kome treba rukavice, kome se ne gadi, može i ovako golim rukama, ali naravno poslije oprati ruke obavezno i dezinficirati. Ako ste na večer ili u sumrak, obavezno imate svjetiljke. Zatim prikladna obuća, da ne moram niti govoriti. Mislim, zna biti blatno, tako da nemojte baš u onim nekim čižmicama svečanim doći, nego se prikladno obucite i obujte. I molim vas da svaki puta sa sobom ponesete jednu kantu plastičnu ili dvije. Ako ste dvije osobe, svaki svoju kantu neka ima, u koju ćete onda skupljati vodozemce iz ovih kanti koje su ukopane. Isto tako vam je dobro ponijeti za one koji idu u Črećan i u Križopotje nekakvu špahtlu ili nekakvu žlicu s kojim ćete micati mrtve žabe s ceste. To je isto jedan podatak koji bilježimo, koliko žaba je nastradalo na cesti. Za Selnicu to nije potrebno jer je tamo jako gusti promet, pa je malo opasno se hodati po sredini ceste i sad micati žabe, ali velim, za Črećan i Križopotje ćete brojiti žabe koje su poginule na cesti. Preporučam da svi koji ćete ići u prenošenje žaba, koji još niste bili, koji ne znate sistem kako to funkcionira i što se traži od vas da popunite u obrascu, predlažem da si pogledate najprije obrazac što sve trebate
pratiti na terenu. Nije baš zgodno popunjavati online obrazac na terenu jer imate nešto, mislim, na mobitelu nije zgodno. Zato preporučam da si uzmete blokić i penkalu, olovku, da si onda na terenu zabilježite sve ono što vam treba i da si onda kod kuće u miru lijepo popunite online obrazac. A zato je onda važno da si prije pogledate koje sve podatke trebate. Mi ćemo zajedno proći kroz obrazac, tako da znate otprilike što gdje trebate napisati. Evo, idemo proći obrazac. Najprije, imate li nekih pitanja prije nego krenemo? Znam da je puno informacija, ali nije ništa strašno. Nema? Možete pitanje postaviti u chat isto, pa ćemo kasnije pogledati. Idemo kratko proći kroz obrazac. Evo, znači, mi ćemo vam staviti, poslat ćemo vam linkove za obrazce na mail, pa ćete onda moći tako preko linka pristupiti obrazcu. Oni koji idu u Črečan, ali isti je i za Križopotje obrazac. Tu na početku je nekoliko 10 do 12 napomena na početku koje sam sad ja već ispomenula. Ne vidimo obrazac. Aha, ne vidite ga? Samo malo, samo malo. Evo sad ću probati. Tu. Da li sad vidite? Da, sad se vidi. Vidimo. To je, hvala što ste mi napomenuli, ne bi sama mogla to znati. Ono što bi sad samo još napomenula što vam nisam do sad rekla, isto se bilježi i temperatura znači za 8 sati ujutro za taj dan kad ste išli na lokaciju, kad ste išli prenositi. Ne morate smišljati temperaturu ili ne znam kako pratiti, jednostavno idete na ovaj link Meteo.hr. Da li sad vidite obrazac ili ovaj... Vidimo ovo novo sad. Vidite Državni hidrometeorološki zavod? Da. Znači, dođete na taj link, to vam je automatska postaja Varaždin i tu očitate lijepo, ovako malo prema dolje, očitate temperaturu za taj dan, recimo danas je 23.2., 8 sati vidite gdje je 8 sati i očitate kolika je bila temperatura u 8 sati na današnji dan i to upišete u obrazac. I drugi podatak ispod oborine, isto tako 8 sati ujutro vidite bilo je danas 0 oborina, nije bilo kiše. Znači ne morate čitati ništa ova brzina vjetra i ostale stvari, nego samo temperatura 8 sati ujutro i oborine 8 sati ujutro. Tu sam se... Ima li... Aha, sad možemo na... Aha, obrazac. Vidite sad obrazac opet? Ne, vidimo prezentaciju. Prezentaciju vidimo. Evo onda ću ponovno podijeliti. Obrazac vidite? Da. Dobro. Da. Znači, klasika, email adresa, ime i prezime svih sudionika. Ako ste s učiteljicom ili profesoricom, više vas, onda isto napišite ime i prezime učiteljice, koji ste razred, koliko vas je sad tu na akciji.
i koja ste škola, datum, znači tu datum samo kliknete i označite ovo 23.2. danas, početak obilaska, znači kad ste došli na lokaciju, napišete ručno, na primjer 07 i ne znam 50 i tu AM ili PM, odnosno AM znači prije podne, a PM znači poslije podne. Samo naznačite da li ste bili ujutro ili na večer jer nema onu mogućnost 14-15, nego samo su ove brojke 7 od 1 do 9. Znači označite da li ste AM ili PM. Temperatura u 8 sati, kao što smo rekli s web stranice, samo očitate i upišete. Isto tako oborine za 8 sati očitate i upišete. Kakvi su trenutačni vremenski uvjeti, bez kiše, lagana kiša, jaka kiša, pljusak, snijeg možda dodatna opažanja vremenskih uvjeta, dalje sunčano, oblačno, vedro, vjetrovito, maglovito. I ovako, sad možda malo pažnje. Kasnije ću vam pokazati koje sve vrste možete pronaći. Nema puno vrsta, tako da nemate brige da nećete nešto moći prepoznati. Smeđe krastače su vrsta koja je najčešća uvijek u toj migraciji proljetnoj. I one najčešće dolaze u parovima, znači zajedno su. Mužak i ženka zajedno su spojene, nose se na leđima, ženka nosi mužaka na leđima i tako da onda brojimo uvijek broj parova. Znači tu ćete upisati koliko je bilo parova smeđih krastača. Znači ako ih nije bilo, kliknete na nema, ako je bilo, onda na primjer bilo je 12 parova na taj način. Neke smeđe krastavče ne dolaze u parovima, bit će same, recimo posebno ženka će biti sama ili će biti posebno mužjak, tako da onda upišete koliko je bilo recimo 4 mužjaka su bili sami i 4 ženke su bile same i 6 mužjaka su bile same. Pa tu napišete. Ako ih nije bilo, opet kliknete da nema. Druga vrsta koja dolazi, morala sam vam možda prije vrste žaba pokazati, ali dobro, sad smo ovako već krenuli, je druga vrsta je šumska smeđa žaba. Tu samo ne morate razlikovati mužjake i ženke, nego samo da li je bila ili nije bila. Ako je bila, opet upišete koliko je bilo žaba, šumskih smeđih žaba. Zatim, tu su mrtve žabe na cesti. Znači, prošetat ćete cijelom tom dužinom prometnice i prebrojiti koliko je unatoč ogradi žaba nastradalo na cesti i napišete broj. Isto je tu važno, vas molim da maknete te mrtve žabe s ceste sa nekakvom drvcem, špahtlom ili nečim, da bi onda sljedećeg dana opet mogli vidjeti koliko je novih žaba nastradalo. Jer ako ih ne maknemo s ceste, onda nećemo znati drugi dan da li je to ova friška žaba ili je to ona od jučer. Zato iz tog razloga mičemo žabe s ceste. Ponavljam, na selnici se ne miču žabe s ceste jer je preveliki promet. Ali uvijek je na sve 3 lokacije molim da budete pažljivi na cesti, obavezno nositi prsluk da ne bi se nešto dogodilo. Sljedeći podatak, broj automobila tijekom 20 minuta, ono što sam rekla, znači najbolje odmah čim dođete da počnete, da si štopate 20 minuta i brojite koliko je automobila prošlo tijekom 20 minuta. Bez obzira kako ste dugo na crnoj točki. To nam je neka ona mjera. Ako ćete vidjeti neke druge vrste vodozemaca, koje ću vam kasnije objasniti koje mogu doći, onda označite. Na primjer, ako nije bilo nikakve druge vrste, osim smeđe krastače i šumske smeđe žabe, onda kliknete nema. Ako je bio, recimo, još mali vodenjak, kliknete da je bio mali vodenjak. Ako ste vidjeli još i gatalinku, onda i nju kliknete. Ili ako neka druga vrsta, možete i napisati koju drugu vrstu vodozemca ste vidjeli. Isto vas molim da ako nađete neku drugu vrstu, znači koja nije ova smeđa krastača koje ćete uvijek nalaziti ili
šumska smeđa žaba koju ćete povremeno nalaziti. Ako je to neki vodenjak, neka gatalinka ili neka ova češnjača zelena žaba, molim vas da ih fotografirate i da ovdje priložite fotografiju. Znači add file, tu kliknete add file i automatski će vam, nađete si vašu fotografiju i mi ćemo lijepo onda dobiti i fotografiju koju ste vi fotografirali. Ovdje još napišete koliko jedinki neke druge vrste vodozemca ste pronašli. Ako je to bila jedna još gatalinka, onda napišete jedna gatalinka, na primjer. I ako je bio dva vodenjaka napišete. I ako za kraj neka napomena, na primjer, zna se dogoditi da se ograda potrga, da nestane kanta, da, ne znam, da se napuni ona kanta s vodom. Onda u tom slučaju probate vodu iz rupe van, ne? Jer inače će kanta plutati na vodi u rupi. Tako da što možete sami riješiti, riješite. Ako što ne možete, ja ću tu vidjeti ove napomene, pa ćemo onda mi sami otići na teren ako bude trebalo i onda popraviti taj nekakav kvar koji se dogodio ili nešto. Tako da sve ono što zamijetite na terenu što nije uobičajeno, slobodno tu napišete i javite. I kad sve to popunite, submit i onda pošaljete taj obrazac i mi ćemo ga odmah vidjeti. Ima li sad nekih pitanja? To se znači svaki dan ili možemo kontinuirano znači sad danas smo probrojili, sutra je svaki drugi dan. Ovak. Na lokaciju se ide svaki dan, ali naravno idu različiti ljudi. Aha. Imamo tablicu, mi smo pripremili tablicu, neki su se već i upisali, gdje ćemo se onda rasporediti. Točno ćemo se dogovoriti ko će koji dan ići, tako da onda ti kad ideš, ti znaš da si taj dan na redu, obiđeš lokaciju, popuniš obrazac, pošalješ ga i to je to. Ti si riješio za taj dan. Ne? Tako da svi ćete sami se odabrati koji dan želite otići na teren, kad vama odgovara, da li će to biti ujutro, da li će to biti na večer. Vaše je samo da idete na teren, da popunite obrazac i pošaljete. A mi svaki dan će neko biti, ne, na terenu. Ima možda još pitanja? Na koji način prenosimo žabe s kante u tu drugu kantu? Onak ih primimo ili? Je. Morate ih primiti. Možda kome se gadi za početak, možda na početku će vam se malo gaditi žabe, pa onda uzmite si rukavice, možda najbolje one medicinske, one gumene jednokratne rukavice si uzmite i onda s tim morate primiti žabu i morate ju staviti, zato velim uzmite si kantu, rukavice i iz ove kante koja je ukopana u zemlju, fizički rukom svojom uzmete žabu i prebacite je u vašu kantu koju nosite sa sobom dok šećete uz ogradu. Kome se ne gadi, meni se ne gade više žabe, pa ih onda i s golim rukama prenosim. Tak mi je nekako lakše, jednostavno. Ali da, morate stvarno primiti tu žabu u ruku. Mi ćemo vam ja ću vam sad otprilike malo reći kamo ćete točno prenositi žabe, a i na samoj akciji postavljanja ograde ćemo vam točno pokazati mjesto gdje ćete iz kante sipati žabe van. Koji neće biti na akciji sad postavljanja ograde, vi ćete dobiti isto točno fotografiju mjesta kamo ćete žabu skipati van, da to tak velim. Tako da ne brinite, točno ćete znati kamo žabe staviti kad ih prenesete. Možda još pitanja? Imamo još nešto malo prezentacije. Za križopotje je isti obrazac, znači sve je isto, nema ništa drugačije.
To smo već rekli, znači na ovoj web stranici pratite temperaturu i oborine. To sam vam isto već pokazala na koji način. Sad, evo, za one koji će biti u Selnici. Tamo je nešto malo kompliciranija situacija, pa molim vas vi koji ćete se uključiti u Selnicu da samo malo više pažnje obratite. Tamo imamo ogradu na 4 manje dionice, to su ove 4 različite boje. Mi smo te 4 dionice podijelili na 2 dionice. Prvi dio je dionica 1, znači to je ova tu. Cesta prema, crveni dio gdje ćemo ogradu postaviti je cesta prema crkvi gore, Bukovčak, ne znam kako to nazvati. A ova zelena i ova sve plava i žuta, to je ona glavna cesta prema Svetom Martinu na Muri. Znači ova cesta u Brijeg, znači nakon općine Gore lijevo u Brijeg i ova glavna cesta gdje je ova zelena linija, to je pod Brijegom, to će biti nam dionica 1. Nju ćemo posebno onda pratiti, žabe na dionici 1 ćemo pratiti, a ovaj drugi dio, tu je onaj mostić žuti na glavnoj cesti, ako znate. Znači tu ćemo kratki dio ograde postaviti jer dosta stradavaju žabe jer je tu potok. I malo dalje ćemo ovaj najveći dio ograde postaviti. To će nam te 2 dionice će biti dionica 2. To je važno za popunjavanje obrasca, zato to naglašavam sad. Evo malo slike. Znači dionica 1 nam je ova tu cesta. Kratki je dio, nema puno. Vidite tu sa strane ova ograda. To jako brzo prođete. Znači taj dio ceste i ovaj tu glavni dio, glavna cesta pod Brijegom. Isto, ne znam točno koliko je to, oko 100 metara ograde. Znači ta i ovaj odvojak ceste će nam biti dionica 1. Evo još malo, to je ta dionica 1, to je ta cesta. Znači tu ćemo šetati. To je ograda na dionici 1. I ovo tu pod Brijegom, gdje su ove smreke, i taj dio će nam biti dionica 1. Glavna cesta. A dionica 2 započinje nakon ovog mostića, znači ovdje, jedan odvojak imamo do recimo gdje je ovaj auto, to će biti dionica 2. I još ovaj tu drugi dio, znači tu negdje počinje i onda sve tamo dosta duga dionica. Auto si možete ostaviti ovdje. Znači tu desno je poljski put i tu lijepo parkirate i onda nemate brige. Najčešće ja tu ostavim auto na kraju. A žabe kad ih prenosite, idemo ovako tu prema desno, ovim poljskim putem. Nakon što završi ova ograda, na jedno polje stavimo žabe. Što se tiče ovog tu dijela dionice. Dionice 2 u Selnici. Evo to je još dionica 2, još tamo sjevernije prema Svetom Martinu, glavna cesta. Pažljivo stvarno hodati tu uz cestu jer jako je prometno, jako jure automobili i stvarno tu molim vas budite pažljivi kad hodate ovom glavnom cestom. I hodajte sa unutarnje strane tu po mogućnosti. I kad se, napomena jedna isto, kad se radi ograda na ovoj cesti, probajte se što više odmaknuti od ceste. Znači vidite, ne ono neposredno tu, na ovom još gdje je Tucanikova ili kamenčići, nego što više se odmaknuti. Prema Jarku, prema Jarku se što više odmaknuti. Kad se ukopava kanta, slobodno malo ovak jedan val napravite, pa onda se opet vratite na unutrašnjost. Jer velim, tu nam jako često se piga, trga ograda, jako jure i onda imamo problema. Ali svaka na akciji postavljanja ograde ćete imati svi svoje koordinatore, tako da će vas oni onda u detalje još uputiti kako točno postaviti ogradu. To je ovo što sam sad objasnila, znači te dionice u Selnici. Prezentacija će biti cijela snimka dostupna na našem YouTube kanalu, tako da si još sami u miru možete proći ovu prezentaciju i pogledati upute ako vam nešto neće biti jasno.
I naravno nama se uvijek možete obratiti bilo preko telefona ili e-maila. Samo kratko ću vam još pokazati obrazac za selnicu koji se malo razlikuje od ovog obrasca za druge dvije lokacije. Nećemo sve prolaziti, nego samo ovaj dio, znači ovaj početni dio sve isto, nego onda samo kad imate dionica 1, pa za dionicu 1 popunjavate koliko je bilo smeđih krastača, broj parova, dionica 1 opet ženke, mužjaci, smeđe žabe za dionicu 1. Što se tiče selnice, automobili se broje na glavnoj cesti. Znači, kad skrenete na glavnu cestu, onda si počnete štopati 20 minuta. Jer onaj mali komadić ceste nije tako prometan, tako da nam nije to toliko zanimljivo, nego onda baš na glavnoj cesti štopate i brojite automobile. I onda kad krenete na dionicu 2, nakon mostića onog malog žutog na glavnoj cesti, onda opet brojite koliko je tamo bilo broj parova, broj ženki, mužjaka, smeđih žaba. I općenito za cijelu lokaciju selnica, da li ste našli neku drugu vrstu vodozemca, koju ću vam još sad objasniti, pofotografirate tu drugu vrstu, koliko je bilo tih jedinki druge vrste, na kojoj dionici, da li je dionica 1 ili dionica 2, ste pronašli tu drugu vrstu i opet napomena, da li se nešto potrgalo ili slično. Ako želite kopiju obrasca, onda tu kliknete kopiju, da vam pošalju kopiju i pošaljete obrazac. Skužit ćete na terenu sami, isto kad ćete hodati, bit će vam jasno. Znači, razlika je samo u tome da odvajamo dionica 1 i posebno bilježimo žabe za dionicu 1 i dionica 2, opet žabe posebno zbrajamo za tu dionicu 2. Da li sad opet vidite prezentaciju? Da. Dobro. Da. I sad za kraj još koje sve vrste vodozemaca možete susresti na ove 3 lokacije. Koja bi to bila? Koji krokodil je to? Krastača. To je bravo, to je krastača. Super. Žaba krastača. Glasno kao ne čujem ništa. Nego samo gledam da me... Neko ima upaljeni mikrofon, pa molim vas da ugasite mikrofone, da se ne miješamo. Najčešća vrsta i njih ćete uvijek uglavnom samo njih susretati su smeđe krastače. One ovako izgledaju. Znači smeđa krastača bufo bufo, ona je najbrojnija jer upravo ona ide sad u ožujku na parenje, u vodene površine. I one masovno uvijek idu, ono sve odjedanput krenu i zato je onda tak masovno stradavanje se događa, a one su inače i jako spore, što ćete im se moći i uvjeriti na terenu. Jako sporo hoda i onda je veća šansa da ih auto pregazi na cesti. To je ono što sam vam govorila, da one dolaze u parovima. Ženka za mužjak koji je gore. Evo, bilo je pitanje tko koga nosi pinča lonča. Ne, one se često nose pinča lonča. Već sam vam i rekla da ženka nosi mužjaka. Znači ženke su te koje su veće, koje su jače i one nose mužjaka. Mužjak ih ovako jako zagrli, pod pazuh ih primi i onda ona njega nosi. Hodaju ili skaču i na taj način one najčešće dolaze i zato ćemo onda brojiti te parove. Znači to je par. Jedan par su mužjak i ženka smeđe krastače. Zašto je ženka veća? Zato što ona nosi u sebi jaja. Znači ona jako puno jajašca. Vidjet ćete to i po njenom trbuhu koji je jako debeli i ženke su jako velike. I sad se možda pitate kako razlikovati mužjaka od ženke? Jer se to traži, ne, u obrascu da razlikujete. To ćete vidjeti, ne možete fulati. Ženke su uvijek puno veće i imaju debeli trbuh koji je pun jajašca. Dok su mužjaci manji
nemaju tak veliki trbuh i stvarno su vidljivo su manji. Nemaju onaj široki veliki trbuh. I najčešće se vam mužjaci glasaju. Probajte ga onak malo stisnuti, mužjaka. Ja ga znam onak malo stisnuti, onda se on počne glasati. I ženke vam se vrlo rijetko glasaju. Dok mužjaci se glasaju, tak onda još provjerite da li je to stvarno mužjak. Ali velim, čim je velika, debela, to je ženka. Ostalo su sve mužjaci. Evo ovak mali, kratki filmić, da vidite kako to izgleda na terenu. Nažalost, vidim sad da mi ne radi ovaj filmić. Dobro, tu je bio jedan ovak filmić kratki kako žabe, kako ženka nosi mužjaka. Ponekad zna njih biti i više, evo tu su čak 4. 3 mužjaka se bore za jednu ženku i to se zna dogoditi. Druga vrsta koju ćete povremeno susretati i to početkom ožujka je šumska smeđa žaba. Njih toliko ne susrećemo sad tijekom akcije jer one ranije idu od krastača. One već u veljači idu. Tako da ćemo prvih dana akcije susretati malo više tih šumskih smeđih žaba. A kasnije ih onda tam krajem ožujka više niti neće biti jer su one već otišle onda. Vidite, ja mislim da se jasno vidi razlika između krastače i šumske smeđe žabe, odnosno smeđe žabe. Ona ima glatku površinu i najlakše se prepoznaje po maski oko očiju. Ovaj tu crni flek, ovo tu crno oko očiju, to se naziva maska i sve smeđe žabe imaju tu masku. I kod njih ne moramo razlikovati spol. Znači samo pišete smeđa žaba, odnosno to su kod nas najčešće šumske smeđe žabe. Ne morate, nema mužjak, ženka, znači smeđa žaba to je dovoljno. Evo ona ima inače jako duge noge, jako dobro skače, rekorder je u skoku u dalj i ona je radnoranilac, već u veljači ona izlazi. Treća vrsta koju, ako imate sreće ćete ju vidjeti, mi smo ju prošli puta samo jednu našli u Selnici, jednu češnjaču smo pronašli, ali opet ne možete fulati. Po čemu? Malo možda na prvi pogled je slična smeđoj krastači, ali ako pogledate njihove zjenice, znači pogledajte sad zjenicu češnjače, ovo je češnjača, odnosno ovo je desno je češnjača, a ovo lijevo je krastača. Vidite da češnjača ima okomitu zjenicu u oku, dok krastače uvijek imaju vodoravnu zjenicu. I to je glavna razlika. Isto tako češnjače su malo manje od krastača, to se isto uoči. Ali glavni vam je pokazatelj okomita zjenica kod češnjače, dok krastače uvijek imaju vodoravnu. I češnjača se sama, i njezin naziv potječe od toga što ona, ako ju pomirišite, ima miris češnjaka. Tako da onda pomirišite ju usput. Četvrta vrsta koja ponekad može doći, ali nisu baš česte, su zelene žabe. Mislim da su to one žabe koje svi znamo iz svojeg djetinjstva, koje smo lovili kao djeca. Tipična žaba je zelena žaba. Povremeno, velim, dolaze. Evo jedna zelena žaba na kanalu Trnava, kako se sunča. Peta vrsta gatalinka, vrlo rijetko. Mislim da je čak možda ponekad koja dođe, ali velim vrlo rijetko. Ali ako naiđete, evo da znate nju prepoznati, ona je mala žaba, oko 5 cm i cijela je ovak zelena. I ona najčešće dolazi na trščacima, ovak na nekakvim vodenom bilju se boravi ili se penje na to vodeno bilje, na trsku. Ali velim, vrlo rijetko se susreće baš tu sad u ovoj našoj akciji. Kad kiša pada, oni koji će ići po kiši u akciju skupljanja mogu očekivati jako veliki broj žaba, tako da se pripremite.
Ovo je ovak jedan primjer, zna ih biti prek 100, 150 ih znamo naći kad baš onak lije kiša, tako da onda si obavezno uzmite pomoć sa sobom jer ćete imati dosta posla za vrijeme kiše. Mrijest smeđe krastače izgleda poput trakica u vodi, kao nekakve duguljaste trakice. Ovo je punoglavac smeđe krastače, a ako vidite nešto ovakvo u vodi, znači grančica, oko grančice kao jedno klupko, loptica, to je onda mrijest šumske smeđe žabe. To ovako samo za vašu informaciju, da znate prepoznati. Isto vrsta koja se nalazi, nije tako rijetka, pogotovo tamo u Črečanu, je mali vodenjak. Njega dosta često nađemo. Nađemo možda 5 do 10 jedinki po akciji spašavanja. Isto mislim da ga ne možete fulati, da je različit od žabe. Ima noge, ima rep, mali vodenjak. Evo, to su baš slike koje smo mi i profesorica Monika ga isto našla. Mislim da je ovo baš njena ruka, ovo lijevo. Oni ovako izgledaju, mali su. Ako ga okrenete na trbuh, ako mu pogledate trbuh, ima točkice na trbuhu. Mužjaci u vrijeme parenja sad ovak dobivaju jednu krijestu, to baš nećete sad vidjeti kad je u vodi, ili ovo isto isto naša fotografija malog vodenjaka. Tako da ako njega nađete, fotografirajte, obavezno i pošaljite nam fotografiju. Ne, ovo tam, čekaj. Može zaprti. Posla. Opet, neko opet ima uključeni... Evo, sad smo riješili da su svi mutirani, ok? Ispričavamo se na ovim malim tehničkim... Da li vidite prezentaciju ponovno? Da, vidimo. Vidimo. Evo, to je vrsta koju smo samo jednom našli prije nekoliko godina i to u Črečanu je bio veliki vodenjak, tako da pretpostavljam da vrlo rijetko dolazi. Ako ga slučajno pronađete, da se ne iznenadite. On je veći, sličan je malom vodenjaku, ali je puno veći je, dosta je veći od njega i konkretno ja sam našla ovakvu jedinku, bila je potpuno crna sa jednom žutom trakom na leđima. Takav je bio jedan u Črečanu. Isto ga obavezno fotografirajte i pošaljite fotografiju. Ali velim, vjerojatno ga nećete pronaći. I svake posljednje subote u mjesecu travnju slavimo Svjetski dan žaba, pa mislim da vi koji ćete se uključiti u akciju ćete se toga i sjetiti i garantirano ćete doživjeti lijepa iskustva na toj akciji, nešto novo, tako da neće vam biti žao što ćete se uključiti u ovu našu akciju prenošenja vodozemaca.
Ono što bi sad još htjeli se dogovoriti, mi smo se čuli e-mailom i za neke već znam da će se uključiti u akciju postavljanja ograde i kasnije neki u prenošenje vodozemaca. Za učenike Srednje škole Čakovec i gimnazije Srednje škole Čakovec već smo napravili i popis. Gimnazija Slavenski će nam se još naknadno javiti. Vi ćete se sa svojim profesoricama riješiti. A za ostale bi sad možda htjela bi samo da mi potvrdite prvo za akciju spašavanja, za akciju postavljanja ograde. Evo samo da vidim ko mi se javio. Da li je možda ovdje Doroteja Hunjadi i Lara Šafarić? Tu sam. Lara, ti si se javila za Črečan. Da. Da ćeš doći da li na akciju postavljanja ograde ili kasnije na prijenos? Pa možem da kasnije na prijenos. Ok, dobro. Znači onda... Hvala. Dalje možda ovdje Maja Musić. Nema Maja Musić. Dobro. Daniel Švenda je možda ovdje. Gospođa Mirjana Dežđek-Ciglar, vi ste rekli da dolazite na postavljanje u Selnicu. Stoji to? Mislim da sam gospođu Mirjanu vidjela da je tu. Aha, evo, ok, hvala vam, može. Dalje, Ivan Majdanđić je možda ovdje. On mi se isto javio preko maila, ali nije napisao kamo dolazi. Pa bi sam htjela provjeriti. Ivan Majdanđić. Ok, nema ga. Dalje ovdje je Sofi Hozjan. Valentina Jug. Nema Valentine. Ok, Matija. Mateja Grabar je možda ovdje. Tu sam. Mateja, vi ste se javili za Selnicu. Da, za Selnicu. Da li za postavljanje ograde ili za kasnije prenošenje? I jedno i drugo. Jedno i drugo, znači vi dolazite u Selnicu. Da. Hvala. Dobro. Ivana Juršić je možda ovdje. Tu sam. Vi ste se isto javili za Selnicu. Da li dolazite na postavljanje ograde ili kasnije na prenošenje? Jedno i drugo. Jedno i drugo, ok. Dobro. Još ćemo dogovoriti datume, ne? Da. Točno. No, može. Ok, to je onda to. Kada sad dogovorimo datume, neka je kasnije tablicu. Okay. Dobro, što se tiče ovih datuma, poslat ćemo vam na mail tablice gdje ćete si vi onda pogledati koji termini su slobodni, jer neki su nam već popunjeni, i onda prema tome ćete se javiti povratno nama na mail i napisati koji termin želite, koju lokaciju i koji dan, koji datum želite obići lokaciju. Samo evo, bitno je da kad se zapišete za neki datum, da se onda probate toga stvarno držati, da se ne bi dogodilo da onda niko ne otiđe ipak taj dan u prenošenje žaba. Ako se slučajno nešto vam izjalovi, ako zadnji čas skužite da ne možete, probajte barem 3 dana prije onda otkazati dolazak, ili ako je baš neka kritična situacija, onda nas nazovite ili pošaljite mail da ipak ne možete doći, da onda mi se znamo izorganizirati. Ali evo, stvarno vas molimo da si dobro nekak isplanirate, da vidite kad ste stvarno slobodni i da probate onda se držati
zabilježenog termina obilaska lokacije. Da ne bi onda stvarno bilo nekakvih propusta tijekom akcije. Evo da vidimo. Evo imamo još malo, vas predajem drugoj Sari za kraj, ako nemamo više pitanja. Evo, ima još možda nekih pitanja pa da sad riješimo. Znamo da je sad to puno informacija, pa ajde sad pitajte dok smo još tu odmah na brzinu da riješimo. Ja imam pitanje. Recite. Otprilike kako dugo traje to? Znam 20 minuta se broje automobili, a otprilike da se znam planirati koliko vremena traje da se prođe ta jedna dionica ili dvije u Selnici. Aha, za Selnicu? Da. Za Selnicu računajte si 30 minuta do 40. Dobro. 30 do 40 dobro. minuta. Ok, dobro. Znači 1 sat mi je uvrh glave dosta. Pa je. Naravno, to i o vremenu i o broju žaba, ali uglavnom od vremena to riješite, da, nije problem. Ok, super, hvala. Još možda neko pitanja? Evo, napominjem još jednom, snimka će biti na našem službenom YouTube kanalu Međimurska priroda, pa ćete, ukoliko vam nešto ne bude jasno, moći ponovo pogledati snimku. A sad ono što bih još htjela reći je da prenošenje vodozemaca je sada naša prva akcija, uglavnom prva akcija koju provodimo, volonterska akcija koju provodimo svake godine, ali kroz godinu organiziramo i neke druge volonterske akcije, pa se na našoj web stranici Med vem i vodami možete prijaviti i na ostale volonterske akcije. To su jelenak, volontiraj za divlje životinje, anketiranje posjetitelja u centru i čišćenje obale za Bregunice. Sada nakon ove volonterske akcije prenošenja žaba u 4. mjesecu, i to početak 4. mjeseca, slijedi nam volonterska akcija Bregunice, gdje ćemo čistiti obalu rijeke Drave, nekih 200-tinjak metara na 2 lokacije, kako bi naravno očistili obalu gdje bi Bregunice mogle gnjezditi. Nakon toga sredina 6. mjeseca pa do sredine 7. mjeseca slijedi nam volonterska akcija Jelenak, gdje ćemo ove godine, ja mislim još uvijek u šumi Čep, provesti volontersku akciju. To se nam isto možete javiti, a ove godine planiramo organizirati još jednu volontersku akciju, a to je izrada kućice za ptice. Evo, ako se uspijemo organizirati, volontersku akciju ćemo provesti sredinom 3. mjeseca, upravo vrijeme kad je vrijeme za postavljanje kućica za ptice. Ako ne, volonterska akcija nam slijedi krajem godine, pa eto, pozivam vas da se nam pridružite na nekim od volonterskih akcija. Isto tako napominjem da sada kada ćete sudjelovati na ovim volonterskim akcijama možete nam ostaviti svoje podatke, popuniti nam potpisnu listu i tako se na taj način upisujete u našu bazu volontera, tako da iako smetnete suma neke od volonterskih akcija, mi ćemo vas na njih podsjetiti. Evo samo da vam pokažem kako izgleda prijava na volonterske akcije. Jel se vidi ili ne? Jel se nešto možda promijenilo vama na ekranu ili ne? Ne. Evo ga. Evo, ovako to izgleda na stranici Med vem i vodami gdje imamo, znači na početnoj stranici možete malo kada se spustite vidjeti naš link koji vas vodi, odnosno link za volontiranje koji vas vodi na iduću stranicu. Na toj idućoj stranici
pojavljuju vam se sve volonterske akcije i ovdje sa desne strane kliknete prijavi se i možete se upisati u neku od volonterskih akcija. Opisano vam je kako izgleda volonterska akcija, koja oprema vam je potrebna, koje vrijeme je potrebno, alat koji morate uzeti s sobom i ovdje naravno upunite kratki obrazac, pošaljete ga i tako se upisujete u našu bazu volontera. I naravno preko toga onda dalje komuniciramo s vama u vezi ostalih volonterskih akcija. Evo još jedan put samo da napomenemo, snimka će biti na YouTube-u, vjerojatno već sutra dostupna. Posljedna stvar, oni koji dolaze na volonterske akcije, naravno mi vam možemo popuniti i volontersku knjižicu. Oni koji imaju, ako ne, preporučam da se nabavite, ako se možda želite ozbiljno baviti volontiranjem općenito. Ponesite svoje volonterske knjižice na akciju. Ako i ne donesete, možete kasnije doći ovdje u Križevec, u naše sjedište, mi vam popunimo vašu volontersku knjižicu, stavimo štambilj i eto, odradili ste nekoliko sati volonterskog rada. Eto, hvala vam. To je to ukratko, ajmo reći. Hvala svima što ste sudjelovali na ovom predavanju. Nadam se da se svi vidimo u subotu, da će nas vrijeme poslužiti, da ćemo svi uspješno postaviti ogradu i da se eto možda družimo nekom drugom prilikom. Samo bi napomenuli da nam za subotu fali malo muške snage, muških ruku, pa tako da potičemo i dečke isto da se aktiviraju, da dođu. Evo posebno sad Selnica nam je dosta popunjena, ali možda lokacija Črečan malo više i Križopotje i to velim muške snage da mogu kopati one rupe za kante. A onda ako se neko još slučajno odluči doći na akciju postavljanja ograde, a nije se još prijavio, može se još prijaviti. I tako, nadam se da se niste preplašili od ovih obrazaca. Nisu strašni, već puno volontera je već to prije popunjavalo i sve uvijek bilo u redu. Tako da samo se ohrabrite, zapišite se i dođite na akciju prenošenja vodozemaca isto. I unaprijed se zahvaljujemo na vašem angažmanu i na pomoći prije svega za našu međimursku prirodu.